U današnjem videu pričamo o Molinard gurmanskim parfemima koji pre svega traju preko 8 sati, magneti su za komplimente i možete da ih kupujete na slepo. Mislim da vam ništa više od ovoga nije potrebno, zato ostanite sa mnom do kraja videa. Ćao svima, ja sam Aša, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, obavezno subscribe. Na ovom kanalu pričam isključivo o parfemima, o muškim i o ženskim parfemima. I što se tiče parfemske kuće Molinard, ona postoji već 170 godina sa sedištem u Francuskoj u Grassu, a Grasse jeste inače kolevka parfimerije i parfema. Danas pričamo o kolekciji Les Elements, što znači elementi. I osim ova 4 parfema o kojima ću danas pričati, u ovoj kolekciji se nalaze parfemi koji su bazirani na najemblematičnijim sirovinama koje priroda i zemlja mogu da nam ponude. Tako da, ukoliko znate koja je mirisna nota omiljena osobi kojoj želite da poklonite parfem ili ukoliko želite sebe da počastite nekim dobrim parfemom i ponavljam na slepo, dakle bukvalno pročitate, nađete, naručite i to je sve. To je definitivno ova 4 parfema iz ove kolekcije, ali ne isključujem ni druge parfeme, zato što je brand Crème de la Crème, a ja ću vam svakako u opisu videa ostaviti imena parfema iz cele kolekcije, pa hajde da krenemo sa recenzijom 4 gurmanska parfema. Kod sebe imam semplove ovih parfema, tako da vam ih neću pojedinačno pokazivati. Iskoristila sam blotere i posle zaista mnogo testiranja želim ponovo da vam kažem svoje prve impresije i ono što se definitivno najviše osjeća. Dakle, sačekala sam dry down. Možda bloteri nisu najbolja varijanta, ali prosto nemam gde da ih stavim na sebe. Tako da prvi na redu jeste fig i fig u prevodu znači smokva i ovo je bukvalno smokva parfem, inače jedan od najpopularnijih. Pre svega moram da kažem da su svi ovi parfemi eau de parfum koncentracije i da svaki traje preko 8 sati. A što se tiče ovog parfema, mogu da kažem da zaista dominira smokva kao i drvenaste note. Dakle, imamo kedar, imamo agar i to je nešto što se osjeća, evo kažem, pri samom otvaranju definitivno i smokva. Ali ovo nije težak miris smokve, kakav ume da bude, s obzirom da ima smokvin list, koji inače sam po sebi mlečan, dakle ispušta ono mleko. Dakle, kakvi parfemi sa smokvom znaju da budu, ovo je izuzetno prozračan, čist miris smokve. U prvom momentu može da vam se učini da je u pitanju ženski parfem, međutim kada nastupi dry down možete da vidite da je ovo fantastična unisex priča. Što se tiče godišnjeg doba, mogu da kažem da je za sva godišnja doba definitivno gurmanski parfem, dakle takođe može da pokriva i zimske mesece. Što se prilike tiče, svakodnevna prilika je u pitanju, dakle nije onako tip parfema koji je možda specijalan za neke izlaske, ali svakodnevna fantastična priča, skuplja komplimente kao od šale, definitivno jeste fig. Sljedeći parfem na redu jeste Vanille i ovo je zaista vanila u pravom smislu te reči. Ovdje imamo mnogo vanile i benzoin, dakle vanilu u svakom njenom obliku i benzoin koji sam po sebi ima prizvuk vanile i koji mnogo volim u parfemima. I ovo je definitivno parfem za ljubitelje vanile ko voli taj topli, cozy, seksi miris vanile, mogu da kažem i senzualan miris, dakle definitivno ovo je parfem za njega. I ono što moram da kažem jeste da nije u pitanju slatka vanila, izrazito slatka vanila, ovdje je ipak u pitanju možda malo puderasta, ipak malo, kako da kažem, rastresitija vanila. U svakom slučaju, ukoliko volite vanilu,
samo vanilu, ovo je definitivno savršen izbor. Što se tiče godišnjeg doba, ovo definitivno jeste zimski parfem, dakle za neke zimske mesece, s obzirom da je u pitanju vanila jedna od najsenzualnijih gurmanskih nota, koja je negde uvek rezervisana za zimu, i što se tiče prilike, ovo može da bude signature scent i svakodnevna varijanta, savršena priča jeste Vanille. Sljedeći parfem na redu jeste Vanille Fruit. I dakle ovdje imamo voćnu vanilu. Može da se osjeti breskva, karamel koji je u samom otvaranju, dosta belog cveća i u samoj bazi ima osmantus. A osmantus, ko ne zna kako miriše, neka proba parfem Acqua di Parma osmantus, koji jeste esencija osmantusa, u principu jedna od mojih omiljenih nota u parfemima. I ovo je po mom mišljenju ipak ženski parfem, ne znam kako je deklarisan, da li kao unisex ili kao ženski, u principu jedan fantastičan ženski parfem za devojku koja je koketa, koja je raspoložena, koja je negde vedrog duha, vedrog karaktera, zaista fantastična priča. Što se tiče godišnjeg doba, definitivno pokriva svako godišnje doba. Što se tiče prilike, mogu da kažem da je svakodnevna prilika, tako da ukoliko vaša devojka voli slatkaste parfeme, ali opet sa nekim twistom, evo ovdje imamo voće, ovo definitivno može da bude odlična priča. I na kraju imamo Vanille Patchouli. Ono što moram da kažem jeste da je patchouli pre svega jedna od mojih omiljenih muških nota u parfemima posle vetivera, i ovdje osjećate tačno zemljani patchouli. Dakle, bukvalno kad ovako prođem bloterom, dakle mogu da osjetim tu zemlju. I ovo je za muškarce koji vole patchouli, ali ne žele da mirišu baš toliko, pa da kažem mračno. Ovo je ipak utopljeniji parfem, utopljeniji patchouli, dakle negde razbijen sa tom vanilom, sa tom toplinom vanile. U principu savršena priča za muškarca koji voli patchouli i koji želi da taj patchouli bude malo razbijen, da ne bude toliko dominantan, toliko upadljiv. Definitivno muški parfem. Što se tiče godišnjeg doba, ovo definitivno jeste neka jesenja, možda zimska priča, magnet za komplimente. Bukvalno ispunjavate cijelu prostoriju sa bilo kojim od ovih parfema. Ovo su bukvalno ubice što se tiče projekcije, što se tiče dopadljivosti, što se tiče prilike. Ovo definitivno jeste svakodnevna varijanta, međutim može da bude i neka večernja varijanta, čak i date varijanta. U principu sva 4 parfema, gurmanska parfema iz ove kolekcije, za moj nos, ovo je zaista moja topla preporuka za zimske mesece i za praznike koje dolaze. I još jednom da ponovim, dobra varijanta za muškarca koji voli patchouli, idealna priča, Vanille Patchouli. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se dopao video. Ukoliko jeste, obavezno subscribe na moj kanal, potpuno je besplatno. Pišite mi koji vam je omiljeni parfem iz ove kolekcije, to me trenutno veoma zanima, da li se slažete sa mnom. I ono što je još bitnije, Molin Art parfeme možete da kupite u Beogradu. Ja ću vam svakako u opisu videa ostaviti link prema sajtu prodavnice gdje možete naći više informacija. U svakom slučaju ponavljam, niš parfemi u budžetu, kupovina na slepo, trajanje koliko ne želite, magneti za komplimente, fantastična priča ukoliko još uvek niste kupili poklon voljenoj osobi ili ukoliko želite sebe da počastite nekim dobrim, ekskluzivnim parfemom. Ovo je definitivno idealna prilika, 100%. To bi bilo sve od mene za danas, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!